aling long ba lang cheng alo deh live cheng alo kalang start sini lah start Afrangsi kalang off dulu lagi off tadi down lagi live cheng alo lagi kalang Yo, hack joke mana siapa? Setting lap sedang lah, balap ini lah. Kamu lah set aku. Cái tiếng nữa. Cái tiếng nữa. Serem nih, oh. Afrangsi ini dah kastong lapel YouTube live pen stong dun katu kawe dun pan asta dun bejapan punya Kristo pen pardon pilo pardon ini itu dah kasing room lagi itu sing room lo kau itu lo bonstan itu online bonstan itu kiro lo pen kartu bonji fansi itu dah kasing room lo kasih katu kawe itu sudah live pen itu pan pardon party pen itu adong pun pen lo na Pasinon asap so bini dia channel technical problem do komplain aja itu upload dan check itu lo lasin itu dia channel pasinon check ko nili hastrolam langdam lang luna nomor sirkep angdeng su ispen ini luna nomor sirkep angdeng su ispen ini nili porhila o hempu ni jakong hidu ampen ni nang fan rupo nang manghumeme akaman ni pasithangpo nang azok ni ninga rong pen lunpo kirolun ni nang fan lunpo jakong kithenai anam Bible kapurhila kan karju puthata anam hujume pedona nili adom la sininga thadun tumpo yang puisu na fan ruparpik lo yang puisu pini lason our side itu fan ang people sa ruparpik lo yang puisu na fan kirol pen karchui fan tum chingrum lo yang puisu lapen dak kedua tu lapen hempen online pen ke jon yang tum long asta nang tum pan tum long du thai puisu lapan tum kiro lapen karchu pe mit hekji ni tum ninga klong pan bang putin sta lapan achuma thape mit hekji let nang bang putin long sta tum long du thai puisu ase bini aso worship service dong kiceng pen muki judan sta dan pan kira pen sakong gidui pan itu pe jakwa puisu Kriston pen chodom lo amen non itu aprangsi itu present worship team hansi pilot alang itu pensi itu lun pen kiro kartu apor alang itu handphone po pilih kartu amalo juga pergi pan itu pada kecenggung mulut online buat sikami karena mai itu memang betul orang padona lapen itu non kartu amalo so kartu lun le pangching lang athui pen tharui sida thongke price arling athui lun pe number pen tharui sida thongke price ne pering thuno
so apor husita kai kita tumpan alangli tumpan kirapong la pen labo non son amawur husita lang kang lu husita la pen non ade da long ta non munitum la aluminium kang bok jok isun polo sita dua aku sundo bom husita arnab anitum ningthenei la pen arnab hansi anong patene nasi kadon ta lung pen chuna uthot pharosira thongket athuelun pen anong pathena pharosira thongket anong pathena glory to his name Raya Bhakti Lotus Taksi
asome lun sina lun a number 3 mai ka pangching lun lun number 3 long lo ta kadoi ta lun rapet na online idobom ahut sida hempeta nang itu lun rapet mi kasi ro rapet na achu rapet na mai kang thura lun Rachel taping wangwa Ilino na por mahimpukan siya por pilo. Suruh parpik lo, terus ang worship team na tuhan start, ito panlun dan start ito, kiro kacur sulong po start, song giant team tuhan sa kiro pi parpik lo, alang itum lo, alang itum yan sa sepido na. Nong itum kadong mapor empo na, lasinon itum singhot, pastor kan siya 4 kilo. Kardom apor yan bang kilo na aprang si itun kiro kardom ardom na jual rui bansing itun online worship service check na ini pen ini jok na so jai mek ran ta mek itu ardom pa na si ana mo chin kime apor ana ke mesen pe chi bit mek na kan hon ke in so itu amhan ani wang ta me ini ta me a hirjumen ki pom pom ta sa me de ta mar na amhan le kardom pen ro rak pen sina di pen chen pong itu jajak ke nang kardom dunji ana han ke ro dun rak pen sina sini kan ke par pegang tu nai siling thado itu po nang han nang ro par pekla nang kang hor kang gin so nang itu man o esi nang itu man ke nang dia som dong ande nang di jo roi pen sini itu online service itu chen pon no pini ta me itu buthak ang mu jot pen adon tin pen ta me po ang chelang don pen po non itu nang men pen non het jong ta me po itu cho luôn ban jong itu an worship kena tu ban jong han ngja pun kai han rolo nang ke kang hon kai ke ta me chin me atau bang ali bang sa kang hon mi pon bom penang ke mesen kai ke ta mesen nam penang itu han ke so kun e mau ma krem na soi ta sa ke lang do an penang ke bom bom nang itu bom jom long tu ma reng dog ni penang bi bom ta me ku
non ada pakor tapi sang pang tiarni dan nang mana ber ting stong tu an pen pen but ham pen nang lang bom tu an pen pen itu nang phan ning ting sam se ning ting dok se doana kero supu kan tiret ham pu Yesus Kristus aman kan amen non kehang kardong chun be kardong apor apor dilo na asama dang lang thepi kang lum ben job kesun ke photo phan dom kina adun thu they are pon ba cross culture sending team itun ke long thagi phan missionary tun ke toy long da bia phan apen mission sending team ta me tun ke seng long da bia phan apen studying in the school project ta me itun teacher to auxiliary itun cipi pon long bom ta me cipi naing ta me to na ang itun ang kira bang jetu tun ben joksi school ta me itu madak ta me online class pa do long bom pa ta me na phan uthot the so school ben jok ta na madak to long thei phan aldom na da som thok aldom thana da so pile keso de yum da tu phan da aldom na ba sila asam lang thei pi ben keso de photo phan cross culture sending mission team phan aldom na apan part of the sending school project phan uthot ni ja pon po Thepar pegang tu nai sining thado itu ambo hampo itu masama dang lang thipi pen kewang pen job flat pen job a hamarit a di kadau ke chingo nang pen job hampo idu kisum di chak nang pen kang chir kel da ke do tu mata me pen job so tha government pen tame non governmental organization pen tame ke chara pe chitu don thai pen hampo da lang thipi kang lum pen a hamarit ke chara long le tu tame thang thang ham ke chile thagi phan nang tha so lang thepia ani kanwang son thake bang wer bedai pantame itu kata bola flood control strategy ai hoi tame government ke pame thaigon party me thapus dam na po pente monduli pen cross cultural missionary to the toy phat ke ni long la pen mission sending team ingtara mission sending team to ke seng long da bia phat na pa herjume tha na la tha pe to shadowing school tame nang herjume pen ben ana member to have to sele pen thanga khida nang chi pidun si Shadowing school teacher atau ampat teknologi ni ana asalere pi pondong lo non teknologi ni ana itu cipi nang dola kado be ni temari cipi bom ba nang bidun bom kota me ko member ko kata ana rolo dan kada ko da ki game kerang akam kada construction akam klembon bom da urinals na ben part me par pi par so ki chitia de me akam da me patang pa me thaigon par jume tha pa so na ko so ana par kilomji itu ak mangkari do anda me nang playing nang ninghang tayong pagpapleng tangi kong si nang so po kang kira diba hem po Yesus Kristo aman mo sa pardon amen mon ardom lo nang itum keso det yun ni datum pan ardom nang keso datum itum chinghon mon ligasar exdicon sar bias wrong part ala non dak itu manja road Catholic hospital long se treatment and bob kasi na treatment ka long kan sar bias wrong part tama problem man ke may pan ardom nang ang penda program long ajay background sar bilis Vikram Singh na ang part ame sami serli katerang pi ala non me muchor lo ham sidolo ke mi pa me thai phan ardom na sang pi basa pi rong pi pi sara mos rong hang aphan ta me ardom na la pen so corona mawur pen jo prabjin pen ki joji ba prabjin pen ke kap thagi so ber pen la pen so ke so long tang tum an ta me prabjin men ke meji phan ardom na la pen to amon liat to pen medical la department long sakuri claim thong da tum do to amon li pen ta me doctor nurse atum do la pen part ta me multi purpose workers atum do dak staff nurse atum ta me mondli pen hospital long do padam ke claim do atum ta me la pen kaplek ke doctor tum an ate pen nurse atum ta me to ardom pi ra pe la uthat me pen chen pon tu pon February pegang tu nai sining tha doi tu pon itu mondli ke sar bias wrong park so pen jom non bu Catholic hospital also treatment and bomb prabjit ben ke me thagi phanang bharjume tha to so pon phan chordom na po apan part me Vikram Singh na apan part me serlika terang pi wasapi rong pp amos rong hang apan so mawur ke wang pan job software themen prabjit me ke kap thagi otherwise ke long thagi vaccine ke long thagi monulia members tu vedantum doctor apan part me nurse atum multi-purpose workers atum medical staff atum kich patut dun bom atum tame so ke so ku ne daji chere pan alang tum kam thlang dun pame thangi pen ke long tang tum an tame prabjin ban ke me pan jok han pu
nang dakang tur ng nong cepat hita po sa non po ng dong po po akan apartment po Bekrimek lang do family atun kalitang sing milik pamutakang ayam sort asumar atun kalitang DFO Joy Sing Bail pamutakang ayam sort asumar atun dapat tuman patame dang ning papidon ta ning pangsam tha lang panjok ta balang tu dapat ting tu tengji dang panjok ning pilong thai pan par jume tha pan so jai mek dan pan alam so phi special number itu mar julong ji urmi tanang pi panjok ta me pan itun Pia jai mek do anta mek tapi nang ban pan job nang lam ke ban ji putak mek ta jong ke ban papleng seta ini nang ban pan job ta mek tum kan spas tum senior pastor ban job ta mek tum kar jong anta mek cheteng gun ba me thai pan kar ji me tham si hem pu Jesu Kristo amen masi tum do anak sunu re kar dom na ba ka thak akira peloi masi kar dom men ji me ham amen Chodola To serupar pilo tum singon pastor kansta tum kadoma porsta ke japan pot lang kansta ke rupi parpilo non tum trek je kadun arjupan sudah special number asini le chuning lilo tum muso urmi jarampi akan sa por pilo non jumesan alun tum han parju ipan
you. So particular itu musuh bicara piwan sta, asal juga senten anakan kirualun sta, alang lagi piwan pot, asal kado kau itu karju tu mas, asal non itu anam lam arju ponang, arju jeko hasro lam lam. Ephesus angdeng pipo, angdeng sukriner kep pen in koyan. Ephesus angdeng pipo, angdeng sukriner kep pen in koyan. Nilipor hilang. Nang litum hor ing riri, laki akhat kawea bang nang paplang chot. Bonra la ala nang litum karjong cepat pleng set non. Hasro alun, dorom alun, lapen karjong alun hei penle, lahin cingki cetan non. Nang litum aning aklong pen lun lapen ateot kizume pen le hempu akan ro archunon. Ajara kama lam tame kai kita hempu Yesus Kristo amen pen po anamakan keropinon. Ako isi dolang isia pulkimo ang ring pi kretrok ang ring so thongkerapli. Isia pulkimo ang deng pi kretrok ang so tong keropi ni libor hilang hemfu afan keropinon pima alang li mesen alang li akang hon kai ke dover Bible kapor hila pen karjuk thak anang hirjume pedonang kasi non itu anang ulam na juponang kasi itu senior pastor pasi non apor pilo non mane danang rong tha dan sirong de ler nam lang tan tang cheng na rap jin pen apor thi phik lo bodu dame Pini inar tumpen arnam lam kai than rabi pana thepi ke kachoro aning kape plan boy san pen prote kero aning kapache plan English pen ke developing a grateful heart itu maning la son si pe plan nahi ba pe the nahi ba do nang ji kai ke ta kachoro aning kape doje phan inu de monit la son se ke tok amen ke William Law alang li tok la ban lo would you know who is the greatest saint in the world pir tha dang pen kang thier nai amonet koma it is not he who prays most or fast most Arnam gardam pick napen angium pick abang galita. It is not he who gives most alms and is most eminent for temperance. Lagi gitu kala tuman dan pio bang, cuang curek bandan pio bang dekali, aning cebero bang dekali. Chastity or justice, ahok perakang sai, epening kirjir pengedo bang lada kali. Bonta, it is he who is always thankful to God. Bonta arna pan kai ke ta churowe la bang helo kang thier ne. Bima arna maning ke hangala helo. Ke churo ke pinai ke arna maning ke hangala helo. Who receives everything as an instance of God's goodness and has a heart always ready to praise God for it. Arna pen ajara sonst me ke mesi ki long ku ke kroeba la pen kai ke ta na pan ke ro je pan aning hang e la ba halo could you therefore work miracles you could not do more for yourself than by this thankful spirit for in turns all that it touches into happiness Mahui me kam itu macam temo paklang ipulo tangte kero kitia karjo thankful spirit itu melong donai
aludang te aja da son sidame alage tum ningrong pen ningang sam serong po sedak William Law alangli hedung alam sipu itum arna makam kiglam theglong lo puludang te ilitum kero ki pipen thakdon fit nangji lapen ahopen itum pate pekdap te dek bon sita arna pan kero bang se jasmet tum patay akapreka sonan aur keme agun keme itu melong de do kang ho ningarong ningang sam la ka do ko be sonang tha kiro the ka ningda isya ot keme le la pen lage joy ke pen long le a thankful heart e be ke ching hoi pen nai ka practice pen nai e be ching hoi be kulodang te habitually practice itu mesti ebecing ho he pulong te bangda ro dai te era amre tum pada ro edone rap tum te rap o itum penche phoklo tum te rap o kita kecuro be pi kom ke ya episode le panang epi kecuro be pi kom ke ya mon ni chora sa da ne li rap o pi o sita thank you guna pu kom ke ya na eli penche phoklo tum ge kai kita choro thek thek pik hai mada bang tu se nang ram lo kota ekdom choro pik ni pesa na sidak ibisa sangdeng di pho printer cap pen in koi long moi tong kote obet pen teman poi parjitang lo je la ke ana maning ha kadong kawe ahut stame son surya lam stame kai kita ana pan ki ro Yesus Kristus penajak anak pan kero la dober nai. Asom tin akim miadan an arnam long pensikwan. James ang pi isi ane so kretok silong tu manpulo. Everything good in your life comes from God. Or every good gifts comes from God. Ke misen la pen ke choklim adanan ke sining pen atheke arnam along pensikwan. Itu arnam na pen chete bok muchot po dong si labang so lam a hok po rai itu makayang bong practice bong e becing hoy bong bolong te kero kipi ka churo number si tumning jipi po naing ke lahelo arni vangta itu kero kipi bang e becing honai regularly practice giving thanks kero kipi e becing hoy lo bolong te bangpan kakhinde la kiro ki pe bang seja semet tom pe thenai itu ma kayang bong itu ma je theng bong amethang mat pu wan phik na amune tum ke mane amune thek lok lu bote kakhinde ji bang ching ama hang le thek lok te la negative attitude bang se bang bon sita ili christian tum ke kroi tuman ke Badu mune phane thek lok sita o lata arnam se pinchong arnam solo arnam phase ronai sadhu tum da mod tum la iskon kono hindu sadhu tum kono apna lek bong teng ipan po en po hisap pan bong na penge arnam men kipu na ben kipu bat patang teng o prabhu dhanyabad bulok sa ning aloke po Itong kapene thek lok seta me anam se kapinchong ma la pirthe itong aban kapinchong piason an pen ki thek lok pan itong kiro ning ban kini anam se nang pi anam ta pinchong ijir po banda anam si itong hane ki pi ijir pi da anam se itong hane ki pi hinia lamang ke aling hotseta me anapan kiro ke pi bang ke ile tong sang se da nang aling hota me ka churo pinangi mate itu maningarong sepak lang ni express our gratitude at all times pola lang ni Thessalonia ka sor bangi pula hello son surreal seta nang tum ronai give thanks in all circumstances aling hota me because God wills it arnam se aning hang la lage il to nang le phana pe nile phan ke kroi de man phan ge arnam aning ge hang
ajar hosta me cancer ke solong lo hosta me ro nahi kichi ki jang ke phota me ro nahi gari pen motor ching koi bo hosta me ro nahi itu maling ahut sudah me anafan ro nahi sungkrung kaya ke phola hol ke sungkrung kaya accident ke phola ko sona na ro ko ching koi duk chitut paling thak lo na ri chilok pong lo thank you lord ko pula sungkrung kali magala sita aling hota me ajar sa hota me kiruya theri lo bote tung ro me il to me thang achithe aphan ili gopisi ke phoma chelang pe melo bolong ta lakha pe melo bote kiru na ya son do pik he ta pe ne tum rigar posi tum ro the kede sa aling hota me arna mi to pan ake me ke claim romanang de piner cap and then so in corner cap long pulo everything works for good fancy claim alia kotone plans kame ake me bhansa bang ke nomor ke thom la mi to ning chi bida nai ke la hello thang a kotona ve pin hosta me kado ka ve misen hosta me etum arnama phan anong pe nai apen ro nai praise god when all is well misen hot kitum tha ke song ve pin tam ke ro ya phan ri re itum thang o ke re no ta ve thang a kotona ta phope akisung na phope ama ke ro da teng ne sita itum towar dambo mo hosita me na ha ke pi deng thang ke theklong ba ke chogi jun ki long basta me kai ki dai tu arna phan roi modu neli don rap la pen neli ju project ke tu pen jok neli phan akang hon pen akang iso ka peklang pen jok si penap ke neli gari kimi enam long ko neli mang ke man gari ke dream car ke ene duster top model ben penat kiram gerong basta me eliger pol penili don rap tuan penang sirap dan pensiun nam longpo ana phan ropik aprang si bima lan lak potang ka down payment di pinai nili methang pa na sap je pangoi bosta nili panang kang hon kang gil sodun o pastor seta agari ave kai kita skuti pen plur buko agapek di kon teman member teman ke bar agari nampo celom le na hokpet kolote pastor deserve the best korea manduli yong si example enam lo kolote ala to phasa kim nai gari te nampi eta ong ada recording le peng je tun stani le phan kenang nang thelong si nang rap den lo nang rap den lo beng lo beng do weching ke si penap ne le so dari chana sa nam phan ropik lo pen alang to mata ropik lo pen nang rap den ji potum ta tola alang tum pen pota nang pidun de lang stani le cholo perfect number 3 ke ili tum sungkrung ke po hot ba hingnodak kotona ke po husna me hingnodak agut seta me tum kerogi pia bang kerogi pia lam the bang tum ri nai we should all take some time to consider the benefits of the difficult times in our lives itu ma nutinta kayang bong kita tang sa me apor genera mathara recollect hura all sonen kan an por nira sona ke sung se ko montar na ne panak jo hala masor ke phor ke tum ro thege de ima isung pena jo kamatha it pena jo monta itum anutinda christian bolorang te arnam pen itum kilong alle arnam itum ang kirap de rason an itum chemat hasi arnam pan ro na gi ajo dingtu apis na me arnam pan itu mako kiro tu yalam thepan tum ri tunanji manghu me nili sopo nili sege chilang dam ha velor ponglo
Ceklo John se celang dam lo abadu tila. La pen hawang so ni li dorm ha ke Bharat proxy da chite mela. Seda jirpo ji pi don rap pen ang rap pen 75,000 apa sa pon se dor club ni li operation anam kado ko matai ni li support si ke wanong na delo sita me. Hadakta ni li tum ni li mithanga professor se hadakta chaplei. Mas nang rapik mizo atum pen naka atum kipip dam kado ko Dr. Aida Skadar no Velor Christian Hospital a founder a doctor sa moidam dung si people no teno na pini le moidam silang nam lo seta horos ka man moidam chipunai dam long le dan moidam number ke 95 1991 ani kan celaka dam lo te arnam elephant nang kerap manghumi me ason pen ason hisab dam notang te mang hume me pen si kithi jang ke po hustame ning du hustame anam khan kiro ati do na son si kidam tang alam sudame itung anam khan kiro ya son itung ri nei number 4 lang bang atum pen kachin kia hut ke churu ki pi abe ching hone itum jirpo ji pi don rap ba kachini ya muri ba kachin kista kai ke da kachu ke pi abang ke isema sa tha e beijing hoi nei itum be jito muri ni jirpo ji pi don rap ko penne son ke kachuru me thek doi ba kardom na pi po da churo lo kunai ini kardom me pe ke ini tok te ra muri ba kardom na pi pi lang da lang tu seta kardom nang epia ba phan ke idum choro nei make gratitude a part of your interactions with other people ba mang ching ki hut ba ba klan rap da ram hot ning rong ka chipaklan ba ka choro ki pi la ke nan so la bena jok si arnam pe tu ma ka cherap da la lo ke meji ka choro arnam ning hang la lo give thanks in all circumstances. Kadao ka we asona hot me ang arnam phan ro nai. Ko ka arnam sa ning hangala. Apo si ke churu ke pi akama bang ka arnam ning do kam. La pen ke munira tumta ning do. Munira tumta ning do. Ino pastor la sonsi ke po ha. To appreciate means to raise in value. Ba man kero ke pi pulo dang te ba man kero pulo dang te alang ban adore ka bathin alang man kirung pangtoy. That's not only true of things, it's true of people. Pina bostu adore ka pase ka pado bhanan sa kali monta munir tumta munir bhandai tum adore pime. When you appreciate somebody, you already raise their value. Mane phan rolo konte la somune phakena le adore ka bathin aman ki pilo kirung pangtoy. We ought to appreciate people because it increases their self-worth. Mune tum phan aning apethe, mune tum phan aning pirum. Ba alang phata important no, alang phata or phata mune tum nang mano. Tu lamang so self-esteem ke padoya pa. Ame thang phan adore ke padoya phan se aning pirum ya phan ide ro nei. Lapen lage kai kita itu makai sita rower nai matra itu cepok klok atau phana chot kali bonda achar ke do to phasta me koli itu pen chite bok het cepok klok to masi itu tiro re bisi number 12 kapi se point la lo apoda nangle lo yo kiro ke pipen itu jakong lo. There is power in expressing our gratitude. Kero pilo bolte jakong lo. La so jakong masi tum chiki nai. Munira tum sung pik hot kajitong ele theklong. La pen la sung pik kajitong hota ana pala tum rote. La pen aning ding pik perseverance. Unida sida ako kabor itu, unida sa kabor itu, kaya sa kabor itu.
Itu metang mondoli ta do examples ta itu madikon bilison singnar. Alang li jithe ang bom asot akotna ke plan nili chiri da nili korte nili pay tum korte ko sini tum korte jahan tu madikon onong ke bilison singnar. Alang li sakuriso si iklan tema ita asot akotna asupo abanda polis tum abok asupo claim bodet asupo da wanta motorcycle ching koi tu mat aktu no da mewe kisud man dala na episode kiso mang humi me kisung angke bor better la lang lepa ita pinia ni anta bang ikona kam claim ko kardom le pen kiro kai kita we itu phan isi example ke the bisini wata Nasika ching hon Kristo korte la pen injire tu kiro ki pike mang hume me la pen aja kong keu kiro ki pipe na jok itu bang atuma phanta aning pirung aning pithe la pen kiro ki pike la ke arna mani kha it is the will of God that we give thanks alle hosta me arna ma phan itu kiro ki pi la pen bang atuma phan kiro ki pipe na jok aning pirung aning pithe mune tung dosi kero long lo puta aning da rong aning rong lo pulong ta aning da rong po aning rong lo puta ache the da ding po se bang phan kero ki pi pen jo itu ache the sap ko pading nu la ta de tung chini ne da so posi akenang sot nai ke ana maning ke hanga teng pen itu kero the da ning bang si kape do ye pan tu bo develop a grateful heart. Itu makayang bom, kaya sita, anang phanta kero, munida phanta kero. Natuna joksi itu, anang kana hirjume, ningarong a hirjume, kaya kita long versi. Anang malam kaje thana patha, a hirjume pedona. Amen. Serupa pilo, tum singhon senior pastor pasta, tum pan ini lagi give thanks in all circumstances palam, ba sonsuri lam star na pan kiro pinot palam tum pan tan pano la sini tum outpen mata krangti tum atau kami tum star tum anak kan akhirnya tum long pick, monsan tum tengi dat si anak pan rore dat titi, astum Kasi son tina ustan tum anak pan kiro kinang sot, apen itum role of the arnam sta aning arong lapen itum kai sta kasi cetengin ne det sin itum kai sta itum rover nang ji kasi la solang ben san tum han jumisan bang ithan pot tum senior pastor man sa kiro pilo alang li lapen alang li MC long sta lapen ministry long sa nam yu jumi pedonang kasi itum mo dan sirung pon lo lapen ning khelo hemalong non online nang itum asta sirung ben itum dan ansta mo accountant man samiti pansi suning rilo la pen direct lang westa online pesta nang itum pime itum account itum share lo la se account nang sta pime ba pena aplikalo dan ang thoni pansi suning rilo asinon dan apthara hujumi dei pan itum dikon long rong pi pansi la so tha hujumi dei pan lang pansi non kadomi pan apor pilo Karena pan dan mulai dia perang si akhirnya dia public lo mondeli apa macam si online baik si bidang tapi konbom lo apa son taksi physically kerja perang si ada konten long dun kami kisah dan akan apa dan kami di bidang port kami akhirnya dia public lo dan anak pan kadang seni perhai kapen cawnam apa jisu nam pan apa public lo Kitiru yang bong, tempat kerai, ada kangin sopan aja, itu nak kerja wan, itu nak potong pan. Kalau ini kesangang tiada ni, tempat nak bangun tu sih, tempat itu nak lan, aku nak lan kan kerja dong. Tempat nak pan aru perfect lo, macam mana pun nak, tempat kangin so tepik. Itu berarti akenang doan, apa itu mak akari doan, tapi nang itu mak pedor bet. Ngapain itu makai tapi nang itu kan kuliah.
kecuali pan itu pan hal itu man pilong apa yang colong lo lang kami itu man pilong colong lo kang idan tu itu melo son thak sen pun pan report pelo atema itu muka do kami pedor pet pan report nasi pini apa yang pu nang ban ni cepi bihek senang pan nang report pelo yang pu muka do kami nang itu pedor pan report lapen son thak sela song bong kan nang itu pan kipia ki pan itu sampai itu dah kasar dan tamai itu wan lo nang pan panong lo yang pun nang dengta lapen ahem tun tin tamai no kacurang pengadan dan tamai kado itu pan nang pergi semeta Asal bangsa dan kelongan pun tamai kirim tamai kirim pun tamai thekci lapen bangsa dan nang munduli kamapan klemon thai pan nang eklam tuman tamai pergi semeta lapen kipi tuman tamai kedung akhir semelong pupesi kepejawan Puji Yesus Kristus men pensenapan Jordan Jorolo, sinong itu kapang kabelo, sinong itu kijudalo itu run senang 167 apan pen, lapana kimi 146. Tum song lidar pen, tum japan to. Bukit lo na, pakai do tuman.
perfect no? Ako kami ito basta, hindi na nga si Congo, online, kapel, dapat ito para sa abang piligaw sa namin sa Pilipinas.